buhambul halal lapnam ne miriyehu karitu lalu dunahu lalu dambu la tanggalo hombulu patu la ulang dambu daungu 220 tailu tapahamburu beli la channel YouTube YKB GKI TV tarong na pulong ne miri tapi bandai tarong na pulungu may katahamayang miri ningga manyuma atawi hilimamu buhang mapabua bari na pulungu matawa nangahu matua nama ndutunda kama hima maka papalaku ya na pulungumu. Amin. Ang buhang bulhala na pulungu na pambuhang parongunda welingula yakombu kawudu dambu landalar hau lupataka landalar hombulu dambu. Ang umewa katarongu ya landalar hau. Ang udedi hapa elami bangaha patau mapawaita leyehu karitu miri nama hupu mangarangu ambi pakawari dunya na tau bai palatanya na paita wangumata tunanu na pulung ne miri landalar hau uha anaka na tau na marongi na pulungu angu na mapalaku ya lalurin ang buhambul hala lapanamu ne miri hu karitu pakawari na tau lahuratu na yakombu napakadita kunya rukuna bana itaya nandana palinggu na tau welingula rukulurina ndana padening tunanu makanyuta bahina bapa ita rukuna pa ita matanda na tau ndana hamu dala etinda patakawaria angun dapat tahu ang patapaniwanya nyuta ya katangita ya na tahu bana manandangu baningunduina ia mayaka nama hamu wanda duka yaka nama manandangu daningu anduina dana hamu wanda duka takawaria angunda rukuna bata itaya nalurina ang buhambul halal penamun ne miri hukaritu napulong ne miri wananda ambuta pakawawaku angunda hamane na tau lapinutana yan hi ala napindi yan na tau mila mata kana wulu la parahaya wana ya kana tau na mawulu nakapidi ho angun na patau nangandi hala pengadilan wan na duwana na pulungu rukuna batakawari ya na angun dapat tahu banda na manandang iya mayaka nama angkatu angu una ndahamu rukuna jakata itaya banda manandang angun na wulu angun na milana tuna numbu la kuat danda la angu dedinda la angu karenjanda bata panau ya na atu tau bata pakawawa kuya tapalaku ya nalurinda angu buta patandanda tunanu duka angu buha wanandai yakom umbuta pakawawa ku angu ndawana taluri angu dapat tau taluri hamu tapalaku ya na miri napapakaraine miri wananda amin tahamayang o miri meninggol awang majangga mbada buat barmanyakan na pulungu matawanyumu mandu tundaki kama laluri kama luri panamungu angu mapatau amin mo. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.